Bagi kuayang dalam sembahyang hari usalli wahai kaum umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum muhabin mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum muhabin rukun sobat diberi cinta ulah jemaah azal sekali kali firman-Nya cikgu harta hampa ingat berulang mati kali firman-Nya cikgu harta hampa ingat berulang mati wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi lafaz sadina hanya ajaran orang dapat jika Nabi anggur manut jika harta jika gabungan meria-ria anggur manut jika harta jika gabungan meria-ria wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi ikut ulama jika susah cukup tahan jika yang berdiri letak yang benar yang bersarahan hanya sesuai bersunnah Nabi letak yang tabah yang bersarahan hanya sesuai bersunnah Nabi wahai kaum umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi sifat bawah harum merono wajah katanya hana alasan hanya berdoa mati hana arti yang sia-sia mati hana arti yang sia-sia wahai kaum Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi tapi yang lucu wahai sahabat tayo berdebat hanji paduli cara membantah tak berkabar ilmu lagi majusi cara membantah tak berkabar ilmu lagi majusi wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi ulama sufi mereka sesat mereka bangsa wahai wahabi ulamanya wahai Nabi wahabi wahai Yahudi ulama wahai Nabi wahabi wahai Yahudi wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mereka ikut sahabat jamaah